Khir tu te in zavain chibai le vekule boin hi October ni thum kumsan hi somni panga zirtop ni hania tuntuma hian tunlai khovela chiat na thleng sang te kan bi chiang don ani ama sabera chuan Vietnam rama typhoon thok mek chungchang hi kan bi chiang don anga tunai deuh loka khan Vietnam rama hian thlipui na tak mai typhoon bualoi anti chu athoka he typhoon hian mun sang buaina nasatak athlen pialama chiat na athlen nual bok ani typhoon bualoi hian Vietnam marlampang le central home chung te chu anoina sakhop maya ambikin Hatin province antia September ni somni pakwa kumsan hi somni panga thothani atang to khan he typhoon hian Vietnam hi anoi tran to in he thlipui hian ruwa nasatak akeng tela thi hi darkar khata kilometer za somthum pathuma chakin na tle bok ani tin he thlipui thok hian tui phone po metar khat ai sangin asiam pha bok ani tondin muna he thlipui thoka wanga nunna chan to za thi han tam to khop maya update thar bera chuan mi somnga pakhatin nunna an chan towa mi som pali chin shiat lovin anom meka mi za somru pali ta chu liam tur anom bok ani ten he thlipui hian chena in tam tak ati cheboka chena in noi ni vel chu tundin muna hian a chiat thuan reporta ten thlipui ba ka hian tuilian po hian ati chedel bok ani an bule bal an thai tharna mun ram hektar engmoza chu ti chiatin aum boka tin an ran vulai engmoza tin an thi pha bok ani Kongpui school le sarkar building sang te chu a chena sa view niin an report boka Kongpui tam tak phei chu kharania chan chu leimin le tuilian hian boina na sataka thlen wang ani mi makta doi tam takin tuna hian power supply nei lovin anom meka an chu dan chuan he thlipui thoka wanga mongro cheto zat manhu hi trillion riat vel hania chu US dollar chuan makta doi zathum le pathum vel ani amero chu tuna hian reporter beratanga alandanin mongro cheto zong hi awayan chu dan chuan an ram poisa trillion sompanga le point pakua hania US poisang zong chuan dollar makta doi zaruk vel hani aturu khop mai ten he thlipui thok awang hian setakang khan midam takte chu an chena mun chu san torin an hriatira abik takin central le northern province a chengte tuipui kam hnaya airport padli te chu he thlipui thok awang hian khar ani phambok ani ruwa nasataka sur hian tuilian asiam boka mun sanga leimin athleng na sa lebok abik takin tlang lampanga cheng mi engmozatin harsatna antok na sa zola achan chu leimin thleng hi hriatur hatam em wangani tin he thlipui thok awang hian tong lei vir thok te po hriatur om hial niin report a chuan alang bok mun sanga tuna hian power supply an helo meka an report dan chuan mi makta doi ni le point pasari ta chuan tundin muna power supply nei long hian anom mek ani chuwangin tuna hian Vietnam chuan mun sanga boina na satak antok mek ani ti kha kan shera chome anram sarkar chon thei to chuin tuna thlipui awanga boina le arsana tok te hi chanpui tumin mal na chomek zela amero chu seta kang khan thlipui thok hi anat em awangin duangin chanpui na le chan chuan na te hi an thok hlei theilo ani nimasela thei top chuin tuna hian an kalpui chomek zelani ti kha kan shiat a thaume ole tuna ve thung chuan Los Angeles sa nizanlama thilpuak lian dak thleng chungchang hi kan bi chiang vele don ani nimin October ni kumsang hi somni panga zan dar ko chanve khan thilpuak lian tham tak mai Chevron El Segundo refinery Los Angeles buluka chuan a thlenga he thilpuak hian boina na sataka thlenani tin he refinery a thilpuak lian tham tak mai thlenna mun hi Isomax 7 unit ania helai muna hian tuel theidam helai muna hian tuel theidam tak chu jet fuel atan anlo thak dang lam thin ani
helai hmuna hian tuial thei tam tak chu thlawna tuia tan an lo sawng bawr thin ani he thil puak hi ana view niang he refinery mulloka chena in tam tak te chuan thil puak lian tak mai an hriat thu hian soya a chan chu he thil puak hian a ngor nat em wang ania an soidan phei chuan lian nging na lutuk lo thok ang vel ani tin an soi bok ani soita ang khan thil puak hian kang mei lian tham tak mai a thlena tin mei khu po an sa view ni na soi boka mel engmoza ta hla tangin he thil puak hi an hmu thei ni in mi tam tak chuan an soi bok ani vanei thla tak mai in mi tu ma hliam tur anom thu report am lo lova refinery staff le contractor tam tak te po tun din hmuna hian anom na hmun tang hian son chua ani he thil puak ina asiam kang mei hi alien view ani ome mun engmoza chu atuama official ten soidan chuan refinery mun tam tak khi akang ni na soi ni amero chu helai bulvela cheng mi tam tak te chu an chen na mun chu san tura hriat tir an ni lem lova an chen na intrawa tum turin thu chuan siama tin tu verpo khar vek turin a chan chu helai bulvela borua khi mi ring sel na tan a chat lo thut thei wang ani amero chu tun thleng hian mi thiam te chuan boruak leng vel hi endik na le chui chian na anei mek zela amero chu tundin hmuna chuan boruak hian boina ala thlen lem lo niin an report bok ani El Segundo refinery hi Southern California tuial thei tam tak pe chuak tu ania helai huam chunga lir thei tuial thei hi za somni chu helai hmun atanga pek chua hi ania tin za somli chu jet tuetan an hmang niin an report bok ani mi thiam ten an soidan chuan tuna he refinery kang hian US a hian oil market a ngong anei do ni nan soi bok ani tundin hmuna lex operation chu he thil thleng hian ala ngong lo tundin hmuna lex operation chu he thil thleng hian ngong ala nei ri lo niin an soi bok ani he thil puak lian tham tak mai hi engwanga thleng nge ti chu tuna hian cheng takin hriat ala ni lova Chevron local fire authorities le regulatory agencies chuan tuna hian muluk takin he thil puak chua chan hi chui chian na anei mek ani ole khangte kha tunchum video wa tunlaya thil thleng sang sang chiat na rap thak takin kovel tuam dan chung chang kan tar lan thei chu ania engting nge ngong aron nei chau zel don ti chu video danga kan tar lan chun som le don nia tunchuma dan chuan khati zong kha ania